abakuthi ngeke besafika khona ngoba kunawo balibonke igama lenkosi. Usathane uyakwazi ukuyikhuluma ilanguage yokuthi bangafika abanye hayi wena nitshela ukuthi angihambi ngokwabantu kodwa ngihamba ngokuNkulunkulu wabizolo wami. Bakithi kuyindlela wahlonga sibi uNkulunkulu okuthatha udakeni, uNkulunkulu okugula ngahliwe, uNkulunkulu okuthathayo. Bazula ehlane bangayifumani indlela base bekhala kuye kwavuleka indlela, kwavuleka indlela ehlane. Uyayazi ke uIsrael lento mntakambuthi ukuthi impela ikhokha iBhayibheli shayine yipi la sithola khona ukuthi yilawo uIsrael abona khona ukuthi hayi noma behlala esidabula hayi namhlanje wakwayibona lempi ethi noma ungazama ukwenza ngobuhlala ukwenza awudabuli namhlanje, uyaphela la into yakho. Nangabe uhlakaniphile siqala manje ukuhlanganisa izinto ukuthi na ungasekho kuyosala kwenzekeni ngoba le oya kuyona hawo angazi noma wafika yini ohlobeni lempi oluthi lena uzukusala kuyona, awuzukusurvive noma ungathandaza noma ungafasta noma ungafundiswi kodwa lena awusali kuyona, kuyaphela nawe. Fika uYisrael ohlobeni lempi enjalo bese lithi iBhayibheli nangabe fika washo istatement uFaro emuva wathi baphila bakadebeli kodwa sebephumile wathi balandeleni. Kulandela abantu abese bakhulule yena wabanika imvume wathi alright hamba nomkhonzo uNkulunkulu wenu. Washintsha uFaro wathi balandeleni, wathi uIsrael esathi uyajabula ehlane nayithi qala wakhanga imkhonto ibeyezela, wakhanga impi yemahashisa. Wathi ngabe sekwenze njani manje ngoba sicabanga ukuthi usidedele kahle uFaro lephe silandelayo manje emva kwethu sekonakele phi manje. Ubana oqanula uFaro, ubana ophinde wasikhuluma kabi ngoba siyayibona lempi izeke thina ngo sizoyithini lento na. Kwasho ukuthi lona abakhale kuyena akathuswa ukuthi impi yabalandela, uthembekile ezwini lakhe akhulume ngalo kubona. Balibonga ivangeli esondela impi, esondela impi ho nabethi ngaphambili ya ulwandle aluzwa nezilimi. Malibonga igama lenkosi. Nathi ulwandle aluzwa nani bazalwane? Nezilimi. Malibonga igama lenkosi. Lithi ihlane kade elimini into yehlane kapheli ukuze sibe siyilungisa kahle. Nabethi baqalaza emaceleni ialternate intaba singapha nangapha. Nabethi bayaqalaza emuva impi yafathi yasondela kubo ngendlela eyisibanga, kanti ngesikhathi impi isondela kubona lo abakhale kuyena naye useseduze naye. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wehlane, uNkulunkulu ohamba nabantu, lo uNkulunkulu mntakambuli ababecabanga ukuthi ayikho wayese overtake impi kaIsrael waya ngaphambili kwabo. Besethi uDavidi u139 ukuzungezile ngemuva nangaphambili wasebeka isandla sakhe phezulu kwangathi uNkulunkulu uyayovertake impi yaIsrael waya ngaphambili. Wafika wakhuluma nolwandle wathi lwandle olunamandla vulekani umkhosi kumele uwele la. Kwalalela ulwandle bathi ulwandle lelizwe elikhulumayo aliphikiswe, lelizwe elikhulumayo akekho owake wama phambi kwalo, akulona izwi lokuphikiswa. Lwavuma ulwandle ukuthi kube khona for the first time ever emlandweni eBhayibheli kunabantu sigcine ngabo abahambe emhlabathini womileyo ungavulwanga ibona, uvulwe uNkulunkulu abahamba naye. Malibonga igama lenkosi. Into eyagcina ngalelo langa ukuthi kubonakala ulwandle balomgama lenkosi wangena uIsrael. Bathi nabengena kwangathi uthi omunye hey nezitha siyangena emva kwethu
kwawo lo nkulunkulu osamlabalaba phakathi ehlane ngoba lo nkulunkulu ukesamlabalaba ehlane mntakamboni lithi ihlane liyonke into ubona unkulunkulu esamlabalaba uthi yabona ke lento lena ngikwazi ukuyixoxela umuntu lena umlabalaba osezulwini washintsha unkulunkulu washintsha iposition bathi kade bethu ngaphambili olwandle unkulunkulu wajika ngemuva wazemva kwabo wathi nayifika kwaba nempi lapha kwaba nonkulunkulu lana kwaba noIsrael lapha nangabe ithi ihlanganisa nonkulunkulu awumalibonga igama lenkosi bathi nabepheka bathola unkulunkulu esevalile ngemuva malibonga igama lenkosi bathola unkulunkulu esesenjani bazalwane ngoba ungamthathi kancane unkulunkulu yeka abantu bekuthathe kancane kodwa ngeke bemthathe kancane unkulunkulu wakho ngoba noma singazi ukuthi uyokwenza kanjani kodwa nayisenzile ngeke siyiphike impendulo imphumela yokwenza kwakhe malibonga igama lenkosi befika bethi bazama ukungena nabo wathi bethi yaphenduka ungaseqaleni mbulu wasethi noma ngabe izinto ziyafana isicathulo sesocialist esamba sodwa singasekho esocial wathi omunye uyaqalaqalaza wathi umakalabha wesocial yana ongasekho ekhanda lesocial kodwa usuntanta wodwa emazini wathi omunye uyaqalaza wathi umkhonto wesocial yana ongasekho esandleni sesocial osuntanta emadlini wathi uyaqalaza wathi igazi lomuntu lela lalolwandle elugwazo umkho awuyothula mina ngiyolwela bamalibonga igama lenkosi yaphukaphukana yodwa impi ebize kuIsrayeli wathi nangabe uIsrayeli uyawela kwaqhamuka intombazana uMiriam intombazana yokuvuma intombazana yokholwa yathi manini ke bakithi nase sibona into enjena olwandle nase sibona into enjena asikwazi ukuqhubeka singashongo lutho wathi ubani ophethe isigubhu sami wathi ophethe isigubhu sami makasondeze ngakibi khona into kumele siyisho kuNkulunkulu wasezulwini wathi nayisilethe isigubhu kwezwakala isigubhu ngapha hawu malibonga igama lenkosi kwezwakala isigubhu ngaphesheya komkhulu sazidudu wathi makabonga uNkulunkulu kaIsrayeli kwezwakala isigubhu ongasiyekelanga sibe impango yamazinyo abo kwezwakala isigubhu sathi lwathi ugqibe lwaphukile kodwa thina saphuyuka wathi wathi uNkulunkulu okuhamba kwethu awumalibonga igama lenkosi sathi isigubhu sathi kwathi kusenjalo intombazane niready nonke bathi siyakuzwa iyashi nenkweli yalo ukuphonse ukuphonsa ebeneza alikistane bathi basondine leyo qeda thina alikihlane eliyothinta thina nalo nkulunkulu wethu hawu bazalwane alikihlane eliyoqeda leli bandla angazi noma amehlo ethu avuleka kahle yini ukuthi liyahlanganiswa manje leli bandla elafungelwa lehlakweni ungabona ngathi sizondini cha size khona kuzohlanganisa ibandla ngoba umqoli oqola ibandla uthi nginike moya igcwele nginike uNkulunkulu ngiyaliqola leli bandla ngoba kuyalihlanganisa manje kwakungo lesingaki sihlangene singamabandla ahlukene kodwa sivumelana ukuthi hayi bafana bekithi noma nami ngibuthwe lapha noma ngibuthwe lapha kodwa singamasosha empini omkhuzi wempi usimakade wamabandla uNkulunkulu ehlane uNkulunkulu ohamba nathi lo nkulunkulu ehlane lo nkulunkulu ehlane bantwana basekhaya lo nkulunkulu ehlane lo nkulunkulu ehlane ukwazi ukuvakashela phakathi kwamabili ubuthongo bungekho ubona ukuthi ya Nkosi noma kungasa kuthiwa ngisekho namhlanje kuyoba konakele
kodwa lo nkulunkulu wehlana ahluleke ukuthula ekubona uzabalaza utabalase ehlane uzwe ekubuyisela amandla ezohlumelela amandla ngoba lo nkulunkulu wasehlana akabayekeleli abake. Hey, lo nkulunkulu wasehlane bazalwane ukwazi ukulandela into ongenayo uyitholisa iphambi kwakho uyibuze uthi lokhu uNkulunkulu kufike kanjani lapha na. uNkulunkulu wehlane uyakwazi ukulanda into entshontsho isitha sabaleka nayo sawelahla wacabanga sengathithi ngeke kuphinde kwenzeke lutho kuwe kodwa nayisefikile uNkulunkulu wehlane uhambe phuduza la into zakho isithe sifihle ngakhona ehambe ekhwandela ehambe evula indlela ehlelemba magebhugebhu kwahlonga sibi ngoba uNkulunkulu othembekileyo ngoba uNkulunkulu bakithi ngoba uNkulunkulu onamandla. Asimile ngoba kunokukhola okungcono kithi ukuthi kunoNkulunkulu wesehlane esihamba naye. Nangabe uzobuza ukuthi amandla ethu akuphi singabe sizama ukukhohlisa nokuqamba amanga nasithi ukuthi sinemfihlo ethile ayikho imfihlo uNkulunkulu wehlane okwazi ukusondela kithi noma abantu sebeqhelile. Abantu abazwani ukusondela empini yomunye umuntu, abantu abazwani ukusondela enkingeni yomunye umuntu, kodwa yena bazalwane nasisenkingeni la isondela kakhulu. Ingani bazalwane eliyihlane lisuke lizokopolota kubantu ngoba kwesinye isikhathi singena kubantu kakhulu size simkhohle sihamba naye. Eliyihlane elifika kithi kusethi izokususa kubantu ukuthi usuthembe kakhulu abantu kunokuthemba mina bese akudlule lapha ehlane. Nawu usehlane nomuntu ojwayele ukukusiza nangabe usesidingweni akanalo usizo lwakho ngoba usehlane. Nabantu abajwayele ukukhulumisa bavele bethule na usehlane ngoba na usehlane kungathi kunento ethi sifune ilizwi ihlane ekulona. Awumalibonga igama lenkosi. Nabantu bomndeni ocabanga sengathithi ungabeka udaba olunzima kubona nawu usehlane bahambela kude ngoba akekho umuntu ofuna ukusondela kumuntu osehlane kodwa nangumuntu okwazi ukusondela kakhulu nasi isehlane uNkulunkulu wamabandla. Hawuba kithi uNkulunkulu okhona inqaba yethu udondolo lwethu isihlangu sethu omdala weinsuku owayekhona noyokhona noyobakhona kuze bese kupheleni komhlaba. uNkulunkulu othembekileyo uJehova igama lakhe umuntu wezimpi zethu umahambi phambi kwendlela osihola wahlonga sibi obaleka nathi asivikele kulo lonke ukhangela ziphi. uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu esingalasha kuye uNkulunkulu esingafihla kuye uNkulunkulu esingasondela kuye. Ubani lo uNkulunkulu la usibakade wamabandla athi uDavide vulekani masango ungena inkosi enkasimuzi. Ubani le nkosi enkasimuzi usibakade wamabandla uNkulunkulu onathi inkosi enathi ongaguquko khona ikhathi zonke ephambi kwakhe. Lo uNkulunkulu wethu muhle ufika sehlulekile. Lo uNkulunkulu wehlane ufika sehlulekile okunye ukuhluleka khona ukuhluleka uNkulunkulu wehlane ethi usakhumbula yini ukuthi ukuze uhambe kahle udinga mina kuvele kuphambana izinto zithi zishayisana izinto zithi uxabane nabantu ongaze nibange ulutho nabo. Malibonge igama lenkosi uzondwa abantu abangazi ukuthi bakuzondelane. Malibonge igama lenkosi ujikelwa abantu obucabanga ukuthi baminga kuwena. Malibonge igama lenkosi ngoba lo uNkulunkulu wasehlane uqonda ukuthi kusisiwe umuntu othemba lakhe lusimakade qale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu ngoba kuthenjelwa kubantu abantu bayathandwa. Malibonge igama lenkosi kodwa kuthenjelwa kuNkulunkulu kuphela. Lo uNkulunkulu ufika izimo zonke sezithe kuphelile. Ufikela abantu ekseni ngivale ufikela abantu ekseni abafundi bakhe sakusa fikela abantu uma nkontabeni batanyana andinakhona ukudla na hayi bathi asinakho uthi hayi ingani niyadoba nje qhubekani indwele. Bathi laba bantu khanga leya sekudwebeni inkosi akudlule kuyona masinyana le inhlanze ayisasebenzi ngoba kade silana nesikhathi sokudoba ilese sidlulile ehluleke ngaso sishikashikela ubusuku bonke
asibambanga lutho njoba silana nje nanokudle besidweba ngakho akusekho sekuyithi namanetha sesiwaqoqela esinye isikhathi wafika umnikazi wehlane wafika sebeguduzile ehlane behluleka bengasazi bazokwenza njani hawu malibonga igama lenkosi wafika shenge umnikazi wehlane wathi ningayishintshi iposition kodwa buyelani khona la nihluleke khona malibonga igama lenkosi ngicabanga ukuthi uPeter wakhipha istatement wathi inkosi ngenxa yezwi lakho siyokwenza kodwa ke inkosi makwazeke ukuthi lesi sikhathi samanje kuyaphambili udaba lakhona ngeke libalelwe kithi ngeke kushiye ukuthi sihluleke ekseni ngoba thina siyazi ukuthi inhlanza ayitholwe ekseni ohluleka manje kuyaphambili kuyobe kuhuwe uNkulunkulu ngoba kwethu ukuhluleka sekudlulile hawu malibonga ivangeli wese Jesu phonsana manager bathi kodwa nina phonsa bese tukujula wathi omunye siwabuza bathi kanjani ngoba bese sijula la asaphonsa kodwa ilahluleke khona kakhulu lana wathi ngiyayizwa yona yokuhluleka mina bengithi phonsana manetha ngoba ungezi ngestatement sakho senkinga uNkulunkulu uzulahlekele isolution yenkinga noma sifikile ungafiki neexperience phambi kwenkinga inkinga ayifuni ulwazi ifuna umuntu ozofuna umnikazi wolwazi awumalibonga igama lenkosi ungafiki uthi lokhu ngiyakwazi uyabona inkinga lifuna umuntu ongezokuba nalwazi athi inkosi nginikela kuwe ummangaliso omkhulu owenzeka lapha abafundi bephonsa amanetha 1 kungasekho ukudla okunika amanetha isindo ukuze finyelele phansi ahamba amanetha wodwa awukho ukudla ehlaya phansi ungakhohle ukuthi lamanetha kade sizwa abafundi abadwebi ukuthi efinyelele phansi ngoba bebefaka ukudla la emanethini ukuze finyelele phansi kodwa la osekusho khona uJesu hayi akwangafunekala into ezoba isupport system yamanetha kwadinga ukuthi amanetha awazehlele wodwa ngaphandle kosizo lwabadwebayo malibonga igama lenkosi uyabona ke ngabe ususehlane akufuneke supporting system khona udinga uNkulunkulu wasehlane kube uyena osebenza ihlane lakho hayi wena ulekelela uNkulunkulu akalekelela uNkulunkulu nawusehlane kodwa ubiza uNkulunkulu phekwehlane uthi uNkulunkulu angayekelela uwelana igama lakho liyohlaseka nangayekelela uwelana Nkosi kuyobe kuphelile nami ehla muzi ehla malenta abanye abafundi bayabuka nje bathi asingeni ke ngoba yikho into ezokwenzeka lapha vele uNkulunkulu akayenza into sisazovumisa impela besibonile ukuthi kuzokwenzeka lokho yana kwakuyoba kuyikho kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akalekelelwa ukukhuluma kwethu amazwi amnandi kodwa uNkulunkulu ufuna ukwenza into yakho ngentando ehla fika nayifika phansi amanetha kwenzeka isibangalisi awangayifica ngempela inhlansi njengoba laba beshilo bathi azikho inhlansi kwadinga ukuthi umehlisi wamanetha ebuyele kuGenesis malibonga igama lenkosi kwadinga ukuthi umnikazi wamanetha ebuyele kuGenesis eyobheka kuma record ukuthi kambe intoni eyenza inhlanzi zaba khona na wakhumbula ukuthi kwaba nezwi elakhishwa ukuze lezi inhlanzi zibe khona kwase kuphuma izwi eliphuma eqaleni okwakungekho lutho khona izwi la hawu malibonga igama lenkosi laduma izwi lagcwala ulwandle zezwi inhlanzi la ikhona zathi noma ngabe sihlale sizwe umdumo kodwa lesizwayo owezwi esabiswa yilo singekho saze saba khona malibonga ivangeli malibonga igama lenkosi lathi lelizwi nalifike enhlanzini kwangathithi lithi lelizwi ngilandeleni malibonga igama lenkosi leshe inhlanzi landeleni zathi nasithi gaga zathi inetha phela leli kwasho ukuthi noma inhlanzi
Mfundisi wami sibona ukuthi yini ethele ingozi kwathiwa awu bakithi mboni kwathola ukuthi izwi lingene phakathi kwenetha ngakho ayisabizwa ayihawuma libomba igama likaJesu kodwa sibizwa yizwe nethini zathi inhlanzi sesiyaya asike entweni ejwayelekile siya noma ngabelela izwi lithi asike nethini sesiyongena khona lapho kuba yizwi uNkulunkulu wehlane uNkulunkulu wehlane uNkulunkulu uthembekileyo uNkulunkulu manathi ehlane kwezwakala abantu betibila into engasetshenzwanga yibona sebezama udonsa amanetha phansi wabuza omunye wathi imangaliso yini na wathi obuye kanti akuJesu yini ofike ekseni sesehlulekile ngobuya awukade akuJesu yini osiginile nangabe behamba behlangana nabantu kuthiwa kwenze njani namhlanje na ethi asigilanga uJesu namhlanje ukuthi ekeze usinike singakusebenzelanga ekeze usinike okungaqhamuke ezikhwepheni zethu ekeze ukunike singakwazi ukuxoxa ngakho nabethi abantu lento niyithole kuphi kanti akuJesu yini osinike lezi inhlanzi uNkulunkulu wehlane lelo hlane lelo kulona kanti akuJesu yini ongakhipha kulelo hlane libonge igama lenkosi akunahlane eliyoqeda thina akunahlane eliyokhukhula thina hoba libonge igama lenkosi liyofika ihlane thina abazalwane sofaniso kwesonto eliyofika ihlane lishaya nezikhukhula zalo hoba libonge igama lenkosi siyokhuluma njengomika sithi ungajabuli ngami sitha sami nangibona ngwili ngoba kusazovuka sisho siphansi kungavukeki bethi bahamba manga bakhulisa ubuhlungu kanti sizovuka ngempela ngoba lo wethu awubani bazalwane khuluma insizwa sethu athi siyacindezelwa nxa zonke kodwa hawu malibonge igama lenkosi kodwa siqedwa malibonge igama lenkosi hawu ngoba lapha emzimbeni wethu sithwele impawu kaKristu athi lengcebo sinayo kodwa lengcebo ihlale ezitsheni zobumba hawu bakithi sinoNkulunkulu wehlane sithwala simeni ngenyawo simeni ngenyawo simeni ngenyawo simeni ngenyawo kunoNkulunkulu okuthwalana ehlane kunoNkulunkulu othwalana kubazalwane thwalana ehlane kunoNkulunkulu othwalana kubazalwane hayi noma ngiyambona lona omunye kodwa ngicela ukufakazela lo othwalana usehlane ngicela ukufakazela lona okwazi ukufika ukwahlonga sibi la khona abantu bethi miyekeni angithi wayicabanga ukuthi uthatha into engcono mhla ithatha ukukhona salusa ukubamba ungabusayidedela lento ngoba uNkulunkulu wehlane akabayeki abangenele ihlane laba khona sivala amehlo sivala amehlo ngeke inkosi ifundishe abadala oza mfowethu uzothandaza ashaya izandla bazalwane sibonga uNkulunkulu shaya izandla ubonga uNkulunkulu vula umlomo wakho uthi baba ngiyabonga ukuthi angingedwa ukhona noma ngidabule emanzini amaningi ngeke ngikhukhule noma ngidlule emlilweni ngeke ungisize noma ngidabula shabrakatoro bohosaya ebrekato shakata shakata la basaya noma ngidlule esigodini sethuzi lokufa angesabi ngokuba wena unami vula umlomo wakho ukuthi noma bedabula imfudlana yenyembezi baphendula amathibi nemthambo shaya izandla and bless the Lord khula ngakimi khuna lasesweni uNkulunkulu engakithi ubana ngamelana nathi shaya izandla banika bangakithi kunalaba basesitheni ukhona wathembisile wathi ngeke silahle wathi ngeke siye